Surah Mindek na Nabitta Rilangi bagian 3. Si kedamata mo nalattu na iya palawangan na tas silapa adining si kira-kira 500 tahun na rialalangi. Nagkada na Jibrail timpang nga tanga na langi makade malaikat monrangengi tanga na langi ni gaturi tanga makada Jibrail Muhammad kusilawangan. Maka di mana ni malaikat Allahumma salli ala Muhammad nartimpakan na tanga na langi na indre na suro na Allah Ta'ala na ito ni nabita uliange na itato ni asori renreng nabilan ni nabita lolo na asoy tapi itu kita lo tasiwali padati takaro malaika baloboy uway pupu keso 10-2 jana nalatu riwirin na langi uray alaw. Magkuta na sinabita, magiro Jibrail nari balobe uwe padatin na asoy. Magkada Jibrail, Muhammad, yenaro nari balobo apa ancur ilangi nareko ripapesawi. Naban na Jibrail, naloka na mas sembajan doan rakan suro na Allah Ta'ala, silang malaikat yamanang na pura mas sembaja suro na Allah Ta'ala, nendrek narilangi mattelue makada Jibrail timpang nga tanga na langi makade malaikat na monrangingi tanga na langi ni gitu ri tanga makada Jibrail Muhammad kusilawangan natakini na malaikat maperi-peri ni timpa tanga na langi nendrek na suro na Allah Ta'ala silang nga Jibrail nalurong manang malaikat sujuki wi Muhammad naita na nabita orwani masaro kasin na masaro raja tudat tajang Allah Ta'ala muamisengi rajana alamasya siyang mua malaika mabarsi masaloko katimanang rilyo magguliling nalo nabita bereselengiwi na tiyam mate nakeda nabiadang nihigaro bereselengya makeda Jibrail temuisengi ga Muhammad torpile na Allah Ta'ala nari passalama. Na masarorenu na Nabi Adam nalaw na bawi Muhammad. Na pada makkada manang malaikat sallallahu alaihi wasallam. Makkada Rasulullah ni gara Jibrail orang itu dang ngiri kaderai. Na lewok malaikat mabarsi masaloko katimana. Kulau berselengi na tiam mate. Nakutanangi asaku. Maka daya naro Muhammad terpilih na Allah Ta'ala na pari-pari na lauboga na masaronan nunna. Maka da Jibrail iya naro Nabi Adam tu dari kadir tajanna rekko giling ngeri abiot teriwi rekko giling ngeri atau macawai. Maka da Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam magi na teri na rekko giling ngeri abio. Maka da Jibrail iya naro na teri na rekko giling ngeri abio na ita anak apo na rilalan naraka. Iya naro na cawa na rekko giling ngeri ataw na ita anak apo na rilalas suruga. Naban na Jibrail naloka na mas sembajan doan raka suro na Allah Ta'ala silaw Nabi Adam ang enre ng malaikat yamana. Na pura mas sembaja suro na Allah Ta'ala na ende si pay marilangi maapa si kedamatamon latu maka disuruh na Allah Ta'ala beneng ngiripalin na rilinoy na riyal lalengi sekira-kira 500 tahun na riyal lalengi. Maka da Jibrail timpangan nga tanga na langi maka da malaka monrangang ngitanga na langi ni katuri langi maka da Jibrail Muhammad kusilawangan mapari-pari ni malaikat timpa itanga na langi na hindi nasuro na Allah Ta'ala na pada makkedama ng malaikat ni gara Jibrail nakeda na Jibrail iya naro Muhammad toryamasin na Allah Ta'ala nalurumanan na malaikat pakkalabi Muhammad tungka makkedama na sallallahu alaihi wasallam nalo nasuro na Allah Ta'ala lolang silang Jibrail na ito sinabit tak manupute maridi timunna maridi ajena maridi matanna cimpolong woromporol lalina na iya lilana engka mana sinin na para materilalas suruga na iya matanna intam matapa na iya timun na ulawam tasa
Nakeda na surona Allah Ta'ala manu agaro Jibrail yan aro manu na arasa. Narek kumaniwi leso tawatal lunniwanniye. Macce mana turi manu erilino makkaday uninna nabiyullah sikrullahi. Betuan na sinin na matinroy toko mana ko siya. Mapujuri Allah Ta'ala kuam manginamasyo Allah Ta'ala ri ahira. Na iya uninna rilisang ngasoy makkaday subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Betuan na salam purane endre nga salam makunraye. Aring ramana ko riyasewan na Allah Ta'ala barakwam mangi tenapitama ko riranagay. Nalaw na lola suraw na Allah Ta'ala silong Jibrail na pula si maleka etu dari kadere tajang ngapi. Masarucay si tungutungun na makatan ni babang ngapi ranagay. Na iya taseway babang takaraw pulo na pakasiyasi. Ten naripalin na rilinoy si kadamata mo nancuro ilinoy. Nalaw na nabit tak barasalangiwi. Natiyamate makade Allah Ta'ala riwawo na langi pitu susungi. O malaga pangonron naranakay. Magimutiyamate na barasalangiyo torya masekku. Tagkupancaji ko silo ranaka inre nga surugay si bawal iso na benengetan niya Muhammad. Apa iya na kulero puarajangi inrengan na pualabirangi. Na matao na malika monruangi ranakay karena nang kalingan sadan na Allah Ta'ala rilangi pitus susungi. Makada Jibrail o malika temwisat toryamasin na Allah Ta'ala riwan waduay. Mate ni taterek-terek tajangi polariti munna. Makada malika O Muhammad adam pengalalwa apa pura rioloratwa sa ri Allah Ta'ala macari si tungu-tungu na iya kutajang ummakmu temolay yegaw umu kuala manang yegaw majana pura na pugaw erilinoy. Makade Rasulullahi o malika timpakan nya tanga naranakay kita say wanwan na ummakku sinin na maraje dosana. Makade malika O Muhammad tekwe lorang ngiri timpa tangak naranakay nasangadin na pura pikiama linoy. Nang kalinga nasad na malaka makkaday timpakan ngitanga torya masikku apa takku pancaji wilinoy sebawa lisa na benengin na tanya Muhammad natakini na malaka eresengnya munggara naraddo ni pacala naranakay. Kuang moto ni sasabok na jarung ngeluanan na ola masu sumpan na apiranakay na mapatan na langi ringetanay. Nautama na suro na Allah Ta'ala sirong Jibrail na itay tawwe Muhammad na lola na bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam silong Jibrail bersambung.